Ngiyajabula kakhulu kuba nesikhathi ukuthi singahlephulelana nawe livi laNkulunkulu noma nguphi la uthola lithuba ukuthi ulive noma sibonane khona. Asihlanganyele ke nawe mawunalo liBhayibheli lakho ungavula kuGenesis sahloko 50 mangabe lingekho ngitakufunzela verse 24 na verse 25. LiBhayibheli lithi Josefa wakhuluma kubomnakabo wathi sengitakufa kodwa ngiyati kuthi uNkulunkulu utawuba nani anikhiphe kulelive anibuyisele eveni labethembisa lona boAbraham naIsaka naJakobe utanikhipha utanibuyisela. Ayi uNkulunkulu uyabuyisela into endzaweni. uNkulunkulu uyabuyiselana endzaweni akakhohlwa akunenzaba iminyaka ingaba ngakhi tethembiso takhe lati mekhona uNkulunkulu uyakhona ukubuyisela. Ekukholweni kwethu asikahlali nje ukuthi silindzele lizulu kepha sikhonda uNkulunkulu lobuyiselanako alibongwe ligama lenkosi. Verse 25 uthi Josefa wabafungisa bomnakabo emadvodzana Israyeli wathi ngethembiseni ukuthi uNkulunkulu nanikhumbula atenikhipha la niyawuhamba nawo emathambo ami. Lamagama ekuhanjelwa uNkulunkulu leli humusho lesingisi lelinye libeka ngathi uNkulunkulu utanivakashela when God visits you. Josefa uyahamba yena akavakashe uNkulunkulu akavakashi ngesikhathi sakhe kepha uyati ukuthi there is an appointment kunekuvakashelwa uNkulunkulu lekusetawukwendeka. Josefa magafa wakhuluma kumaHebheru 11:22 ngekukholwa Josefa asatawufa waphawula wakhuluma. Ngifuna sihlokwana lengikhulumela kuso sikhulume nawe ube nemagama ekukholweni kwakho kukholwa lokukhulumako noma kukhulume kukholwa kwakho. Speak your faith, let your faith speak. Akukhulume kukholwa kwakho. Samson wathi makata ukufa liBhayibheli lithi wakhuluma ngesikhathi abamba letinsika taleli thempeli wathi bamba wase uyakhuluma athi Nkosi ngiqinise kube kanye. Akazange nje wabamba wakhuluma ngenhlitiyo wakholwa ngenhlitiyo kepha wabamba ngesandla wakhuluma ngemlomo wabamba ngesandla. Awu kwangazuthi nawe usabamba lokubambako usahamba unyakata la unyakata khona ungabe ukhuluma liqiniso laloko lokwethembako ngoba kukholwa kukhuluma tinto letethenjwako letsengakabonakali ngeliso lenyama tinto letikhona letiliqiniso. Ngekukholwa Josefa asatawufa. Ake silandzele lesibonelo sekukholwa kwaJosefa lokwakhuluma. Kukholwa kwaJosefa lokwakhuluma asatakufa. Lokukholwa kwakhe akuguculanga lokufa kepha kukholwa kwakhe kwakhuluma kwangathi akunenzaba nekufa kwabo wathi hayi into lencane le ngifuna kushaya into lenkulu angeke ngilwe nekufa ngoba ngiyati ukuthi hayi kungewetela ngale wathi ngifuna kushiya imbewu yekukholwa. Josefa sakata ukufa simanga ngilokuthi moya waNkulunkulu uletha emagama laleqiniso ngaJosefa. Moya longcwele lokunguye lolethe lamaqiniso alencwadi lesithi liBhayibheli losibhalele ngalabo labathumile. Akazange akhethe Josefa ngesikhathi afakwa emgodini aphuma emgodini athengiswa kumaMidiyani la kumaHebheru la sifunza khona
akulandva Josepha ukuthi hayi ngekukholwa waphuma ejele wayawungena esigodlweni wayawuba ngu-prime minister. Ngekukholwa alisho ukuthi Josepha abehlonishwa ngenxa yokuthi Josepha lona wenda into letinkulu waze wahlonishwa ngekukholwa kwakhe. Bekathi makahamba abantu baguqe phasi ngala nangala. Alisho njalo liBhayibheli. Alikhulumi ngetimbatho bekade embatha ukuthi hey beke embatha tindo leti emasude ma 2 piece or ma 3 piece bumengemenge anemchele. Alikhulumi ngemahashi bekahamba ngawo aleso sikhathi news lesabekako. Alikhulumi ngalokho, kepha lithi ngekukholwa asatawufa wakhuluma. Awu uNkulunkulu yamangalisana. Uthatha nje tinshwanyana lapha letingeke tize tinakwe ngumuntu, ngoba sonke besinganaka kuhlonishwa, sonke besingafakaza ukuthi ya ngekholwa niyangibona nyalo, ngekholwa ngibukeni, ngekholwa bukani indlu yami. Kepha Josepha lithi uNkulunkulu wathatha nje sikhathi sekatawukufa wathi baba kukholwa kwakhe Josepha. Sekatawukufa Josepha wakhuluma tindo letethenjwako, wafungisa bomnakabo, wathi uNkulunkulu nasanihambela nanikhumbula uNkulunkulu. uNkulunkulu uyakhumbulana, uyahambelana simakathe. Ngiko ngineliqiniso ukuthi utakuhambela. Angizami nje kwakha inshumayelo, kepha ngifuna leliqiniso linamathele kuwe. uNkulunkulu uyahambelana, utakuhambela uNkulunkulu. Josepha wenda sithembiso wathi bomnakethu masanihambela uNkulunkulu nibothatha emathambo ami ningawashila. Sonke isikhathi mangabe leli bhokisi belinalamathambo aJosepha achunwe ngalendlela ukuthi angede abola ngoba bebanemithi eGibhitha lebeyikhona kugcina tindo tingaboli. Kumbe bebathi njalo mababuka la bebalibeke khona leli bhokisi bathi hayi simele kuvakashelwa uNkulunkulu, simele kuhanjelwa uNkulunkulu, ngoba umnikati walamathambo wasitshela wathi uNkulunkulu utasivakashela. Impilo beyimnanzi eGibhitha, bekude bekusizathu lesicinile lebesingakhulumisa Josepha ukuthi bantwana baka-Israyeli batawuphuma eGibhitha, ngoba ngalesikhathi impilo beyimnanzi. Josepha bekaniketwe indzawo lenhle aphethe, bona banikwa eGoshen indzawo lenothile, bebadla kahle banemabhizinisi. Kepha Joseph wathi angeke kuhlale kunje, kutawuhanjwa. Lamuhla simo kungenteka akusiso lesimnanzi, akusiso lesikahle, kepha ngineliqiniso ukuthi kulesimo lesikuso nyalo kungabuya ngazuthi kutawugcina kunje, kungenamali, kunekugula, kunekufa. uNkulunkulu lo hambela nako. uNkulunkulu lo tawuvakasha ngendlela yakhe le special, ahambele wena, ahambele mine, ahambele isitukulwane sethu. Kude bekathandaza, athandazela ukuthi Nkosi sihambele. Kepha Josepha ngekukholwa wakhuluma, ngekukholwa wakhuluma. Nama ke ngikhulume kwami kukholwa, ngikuthathela kuphi kwakami kukholwa lokwenda ukuthi ngikhulume ngesibinzi ukuthi uNkulunkulu lengimkhonda njalo utakuhambela. Ngabe yini sisekelo saleli qiniso na? Encwadini yaLuka sahluko 1 verse 50, Maria akhuluma ngenjabulo, akhuluma inhlito yakhe elizulu selimhambele. Oh haleluya. Uyakhuluma Maria uthi uNkulunkulu ubonakalisa sihawu. uNkulunkulu ubonakalisa sihawu. Sihawu yini? Sihawu yindlela uNkulunkulu la responda ngayo, lenda ngayo ngenxa yeluthando lwakhe endele bantu etidzingweni tabo. Sihawu ngesikhathi uNkulunkulu agodla lulaka lwakhe angalukhululi kubantu labafanele kushaywa bajeziswe. Ngoba utawukhumbula umusa, igrace ngesikhathi enda bantu labangakakufanele
kepha sihawu kungesikhathi uNkulunkulu agodla lokubafanele lulaka lolubafanele uyaligodla sihawu. Uthi ke Maria kulokuhlabelela kulokujabula kwakhe uNkulunkulu ubonakalisa sihawu. Mangaba sibonakalisa kusho ukuthi nawe utasibona sihawu sakhe uNkulunkulu, nawe utasinambitha sihawu sakhe uNkulunkulu. Lokunye uthi lapha ubonakalisa sihawu sakhe kubo bonke labamesabako kusukela esitukoneni lesinye kuya kulesinye. Lokusho ukuthi nawe ngoba uyingcenye yesitukulwane lesithide, you will not miss the mercy of God. Nawe usesitukulwaneni, umusa sihawu saNkulunkulu sitawela kuwe ngoba nawe useluhlelweni usesitukulwaneni sithide. Maria akasho ukuthi ya lesihawu siwela thine vele bo Maria tintfombi telivangeli lesitigcinile satigcina simhlophe sangoni. Maria kanamona akatibuki yena njengelichawe uthi lesihawu lesiwele kimi ngiyathi ukuthi angeke sihlale kimi kuphela siyawuba setitukulwane ngetitukulwane. Nami lesihawu lesikimi nami ngineliqiniso sihawu lawe lesikufanele. Ngineliqiniso ngencwadi yezenzo sahluko 10 verse 34 na 35 waqala khuluma Petro wathi nembala sengibonile ukuthi uNkulunkulu, oh haleluya, nembala sengibonile ukuthi uNkulunkulu akakhethi libala lemuntu. uNkulunkulu akakhethi libala lemuntu. uNkulunkulu akakubuke ukuthi ungumJuda, akakubuke ukuthi umhlophe umnyama. uNkulunkulu akakhethi magenda tindo. uNkulunkulu akakhethi libala lemuntu. Akakuva ngoba ukhuluma Siswati noma ukhuluma siGreki noma ukhuluma siNgisi. uNkulunkulu akakhethi libala lemuntu. Masavakasha uNkulunkulu asahambela, uhambela noma ngibane, akakhethi libala lemuntu. Petro ukukhuluma ngesibinzi ngoba uyatibonela tendo taNkulunkulu. 35 uthi kodwa lo mesabako ende lokulungile uyamemukela, uyemukeleka kuye noma angewasiphi sive. Noma wasiphi sive ngineliqiniso, noma ngabe sive sakini umndeni wakini bewunjani, noma ngabe bewende siphi sono, kepha mangabe wemukela kulunga lokuthi angekukholwa ngeJesu, lithi uNkulunkulu uyemukeleka kuye. uNkulunkulu akakhethi bala lamuntu. He is no respecter of men. Kumalaki sahluko 2 sahluko 4 ngineliqiniso lekuthi uNkulunkulu utakuhambela ngoba kumalaki sahluko 4 kunetigaba letingithude bantu lithi impela langa liyeta liyawushisa njengemlilo lowesabekako nalohumako. Bonke labatigcabhako bangangihloniphi nalabenda lokubi bayawuba tinhlanga. Lelo langa lelitako liyawuba lumekela ngemlilo kusho simakadze longisomandla. Kude imphanze noma eligala leliyawusala kubo labo labangamukeli kulunga kwaNkulunkulu, labangemukeli isipho lesumJesu saNkulunkulu. Jesu kubuya kwakhe kubuya kuyingodi kubo. Kuthiwa lelanga liyawuba ngilele sabekako lelihuma umlilo lilanga lekujeziswa. Lababi banesabelo sabo, kepha ngiyajabula ukuthi aligcini ngekujeziswa kwalababi. Gona kuvela kwaJesu verse 2 bese lithi kodwa kini leni lesabako libito lami lilanga lekulunga liyawuphuma lenekuphilisa etimbikweni talo. Kunetinto letitawuphila ngekubonakaliswa kwaJesu, ngekuvakashelwa nguJesu.
niyawuphuma nitshakadule njengemangonyane lakhululwe etisingeni tawo njengemangonyana bona bonina niyawutshakadula kuta kwaJesu kuvakashelwa uNkulunkulu kusho injabulo kubuyiswa kwenjabulo yini kube injabulo kuvakashelwa inkosi yemazulu yini kube injabulo kubonakaliswa kwesihawu saNkulunkulu encwadzini yesambulo 21 verse 4 lithi lapho iBhayibheli uyawukwesula tonke tinyembeti yini lengenda singajabuli ngoba kutawukwesulwa tinyembeti lithi tiyawukwesulwa tonke tinyembeti noma tinyembeti tekufelwa noma tinyembeti tekusuke walamba noma tinyembeti tekudzelwa noma tinyembeti tekusuke washayeka wangabi namali noma tinyembeti tekuthi ugulile kakhulu wangaphili lithi iBhayibheli titawesulwa tinyembeti it's okay now to cry tikahla tinendzaba nyalo uNkulunkulu sewutilungisele lithi live lakhe titawukwesulwa leto tinyembeti utawutesula emehlweni abo bese lithi sekuyawubade kufa ngeke sihlale singajabuli kuhanjelwa ngemazulu la sekungeke kube khona kufa ngeke kube khona kulila lokusho ukuthi njenyalo kufa kusajangajangaza nje kusahamba hamba emigwaqweni kuyasihambela emakhaya kepha uNkulunkulu ubeka i-deadline ukuthi kufa angeke wengcela kuvela kwaJesu lokuphila kuyawushabalalisa emandla esono kanjalo kufa lokuthola emandla ngenxa yesono kuyawuphelelwa ngemandla kuyawuphelelwa isikhathi kufa there will be no more death nekulila nekukhala nebuhlungu ngobe kwakucala sekwedlulile lokhu lesikuko kuke kwakhulunywa kwathiwa sekune new normal sangenela lomgwaco kwangathi siyawetayela ukuthi hawu vele sekumele sikhweshelane singasonzelani sekumele sivale impumulo sekumele sihlale sigeze tandla sekumele singahambi embuthanweni lemikhulu new normal sesiyayetayela new normal sisetawetayela impilo lengenakufa sisetawetayela impilo lengathi ninyembeti sisetawutayela impilo yakungashayeki another new normal is coming ngekubonakaliswa kwaJesu ngekuvakashelwa inkosi a new normal is coming empeleni ngekukholwa kwakho nekwami i-new normal itawusivelela siphila nje silinzele lisuku kungendeka lisuku lwakho kungendeka liviki lakho kungendeka inyanga yakho kungendeka ngilomnyaka kungendeka ngilolotako there is a new normal kuvakashelwa uNkulunkulu ngeke kukushiye unjalo ngeke kukushiye unjalo kunetindvo letitaba no more le noma ungathi buka nyalo kungathi ungathi buka ngeliso lekuthi valelisa ukuthi akunandzaba kepha ngiyathi ukuthi you will be no more ngeke uphinze ube khona Josepha sibinzi nekukholwa kwakhe ngekukhuluma ukuthi uNkulunkulu utanihambela uNkulunkulu utanivakashela uNkulunkulu utanivelela beka sithathaphi lesibinzi beka sithatha eqinisweni hayi lekuthi kuthandaze umprofeti hayi ukuthi kuthandaze Abraham noma Jakobe beka thatha ekuthenini uNkulunkulu wathi bophela esivumelwaneni ngekuthi bophele kwakheni sivumelwano bekathi konke lenkushido lengikwethembisile ngitawukwenda ngoba ngifuna kubonakalisa kwethembeka kwami kuloko lengikusayinele kuloko lokuliqiniso khumbula uNkulunkulu lamhla longimile longikhuluma kuwe ngekungilalela ngekunika lithuba uNkulunkulu akahloniphi umuntu ngeke ende tindho ngenxa ukuthi kumbe kukhulume umfundisi Aro ngeke ende tindho ngenxa ukuthi kumbe kuthandaza umprofeti lomkhulu noma umpostoli lomkhulu noma umbishop uNkulunkulu utawuhlonipha sivumelwano la sende ngengadi yendodzana yakhe lenguJesu ngenxa yaleso sivumelwano bani sethembene God shall visit you uNkulunkulu utakuhambela nyalo ngiyakholwa ngineliqiniso ngandlela thide utati bonakalisa kuwe uNkulunkulu kwakho nami
they that wait upon the Lord, labo labamlinzele simakathe. Bese wena nami noma ngabe bese kungathiwa kunedinto lesingadiboni esikhatsini sethu, kukholwa kwethu akukhulume ngato, akukhulume ukuthi yes uNkulunkulu utanihambela, utanithutha etimeni letingasito, animbeke etimeni la athembise khona. You shall experience the promises of God. Tethembiso takhe uNkulunkulu titawuphatheke empilweni yakho. Mangabe uthite utawuphila ngemvimbo yakhe utawuphila. Mangabe athite utawuba nempilo lechichimako itawuchichima impilo. uNkulunkulu utawukhambela ngendlela yakhe. Ngifisa sisho nase sivumo kanye kanye sithi Nkosi Jesu ngiyabonga liqiniso lekuthi wena uyahambelana nami, ngiyabonga ukuthi utangihambela ngibone sihawu sakho la ubonakalisa kuhlangabeta impilo netidzingo tami ngenxa yelothando lwakho. Mangabe impilo yakho bongakazi wayinikele eNkosini Jesu lithuba lelihle leli kwenta sinqumo uthi Nkosi Jesu ngiyabonga kungifela, ngiyakholwa ukuthi wena uyindvodzana yaNkulunkulu lophilako. Mangabe khona lesihlangene ngako kulomlayeto kwayitsinza impilo yakho, kwakunika imicabango letsite nalofisa kusitakala kuko ekuchubekeni kwempilo yakho, ngingajabula ukuthi sigijime sinawe lendlela kuze sihambe libanga lelidze for good ekukholweni. Ngiyathemba ukuthi sitawuba nato indlela ukuthi singachumana sithinzane nawe ngaleyo ndlela loyibonako, ngaleto indlela lotivako futhi lesingakhona kuchumana ngato ubusiseke njalo. Amen.